Ingdeng ingkoi ra hini sri sri long chap sarpo baba athan ka cho asai kerengpong. Karbi Anglong Tet Association at Tumpen arsik jit pen pherang kya mei kang nipon. Neli Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini arsik jit abirta Norang Ton Penal Jita Ingdeng ingkoi rai hini sri sri long chap sarpo baba athan karcho asai kerengpon. Long chap sarpo anglong ke dola ke nijang Karbi Anglong aduya hoi pen ka helo kilometer nerkep an dolan. Sri sri long chap sarpo baba than katalon mate karcho amayalong aluhe man pen ke chitong dun lake MP Horen Singh be penta aluhi sarpo aman pen chitong dun. Bangso long chap sarpo anglong ke dola ke nijang Karbi Anglong ulum guripo ahabar adungsi dolo. Pini bangso long chap sarpo aphan karcho amayalong long chap sarpo anglong amsose alir alon napen kape mesenji aphan pura. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan pinpur alo pajir pon lapen chingki chengwai pon. Lapen labangso aputhak pachun pon vekpo puta lamchak chipipon. Pini bangso long chap sarpo karcho amayalong alohiaman pen kachitong dun lake Chief Executive Member of Tiwa Autonomous Council Morigao Jiwan Chandra Kuwar MLA Rup Singh Teron lapen MP Horen Singh Be atum chitong dun lapen ada papor malap MP Horen Singh Be arideng pen Hamari Kramsa Gaon LP School Khanajan Satgaon Market Set Building Satgaon Daily Market Tami Ingpupondo Pini bangso ame pi kangpu panalong kachitong dun lake G2 Bordoloi EM Tiwa Autonomous Council Komal Bordoloi MSC Karbi Anglong Autonomous Council Chandra Chetri Chairman Veterinary Development Board Ditolal Hasnu Chairman Karbi Customary Law Board Joy Chandra Be BDC Chairman Rongkhang Constituency Dhansing Ronghang Chief Organizer Mohan Patar Lapen Ari Asang Huatum chitong dun Lapen pata labangso long chap sarpo aphan karcho ameyalong ongdung araratum chetong dun si chardom chardi dun pen ing samjin mesen pen mei pachun pondo Karbi Anglong kedo Karbi Honghari apen Karbi dia kali dak la ST Schedule 5 Tiwa punon Guru punon Ajong punon ba lapen akaprega khai tum tame Hindu adhorom pan koi tum mangke nang supulong chap satu long chap satu pamangke aning kanwang kami kacar dom kacar di pondo pasti kini dah kami rat dating room pensi kini anke tarik sok silo tarik korni pensi ceng kini ke kijodani lo pasti lake hapu sar pisar hut pen name long chap satu pan adon tin kami thoya sor pasi ko kachiki pondo sedati pon kan esekan tasike Kacordong macam di pon dobek. Lapen dake lalo usar besar tumpen aleng besar tumpen ngatan lalo apang ke ingkir penjong siwang pulote nangli ning kamatason nangli ke mangason blengbek lan cota kali piri tame nane rongaje dunji pulote nangli ingkir penjong siwang pulote piri tame la pulong cap sar itu make piri tame nang rongdun langso alam te bangka pusar rupen dame nang than non an dame ni jati ni tu lasi non la Karbi Anglong lo la so long sap sarpo te bokterai kedo Karbi kisana tong mong dame sini je adorom ke kisalo sitame je la puang long phan mang ke isia man ki pido je la ke Karbi karbak phan kerap anam cacam anam po bangke sini pame asi pini itu kacang hon disnong betang saya milih pen cengwai lo pilihan ni bang cetong dongek nang pusi itu hantam ekopai lo je pulong cap sarpo keng ri bang pen ini itu ini kami ningat pulang alam cardom pen cetanong lasinong bang kedak isi radet pen meeting PPP do las hadak non nelitum donfo lasi non dak keklong odak illegal encroachment do forest land do lasi la solam ke Assam Chief Minister Hantu Minili Asap so thamlong lo adap lasi an so se Forest Department hin pen dak pang khai pang thiri phan so kam asai padeng konji phan mang Chief Minister phan
nelihin pendame MP hin pendame lo toko MLA kai pendame toko la pendak lokal MLA pendame non tum se tong palang li pendame ni chuni ri poje bangso bang tirthosan lo lake tum Hindu tum han non le Kristen tum han le Jerusalem poson Muslim tum han le Mokka poson tum Hindu tum han name dak tirthosan lo se amar tirthosan hoy ami purbo purbohor pora yan ami puja kuri ahisu gute ei tirthon thanor janor মান আৰু গৰিমা যাতে কোনে হানি আনকে বাংজি কি ক্লেম জি কে দাম জি কা দেবে রং এ ফান মে তান দে আরাত আপানটা অক প্রাণ কা দেবে কে ক্লেম দাম নে মেতানি ফান পানি লিম থাং জংজং তা কে ক্লেম দাম জি কা দেবে মেতানি ফান মাকে আর নাম টেকনো কো জরদম কাংসুলো তা সবতে প্রাণ আনতা লা সো তেং ইতুম আর নাম লাংলি ইতুম ফান কারা তেং সি প্রাণ আনতা সি রাতো তা মেসেন পে মে ফুন পেন কা দেবে চু ক্লেম চু দাম কা দেবে নিলি জংজং তা সন তাকসি অক প্রাণ পেন দাং লক নিলি কা চু ক্লেম তা মেসেন জি পং আফান সি দি জরদম কা Ilitum kalbinong ca sarko anglong ilitum kalbinong rara su la penongon si kalbi doan chokri jo tuman tang jingpen so anglong cerai pomje phamsi nilitum dak lem chun bang mate ada kedo gathak adung arai nai dung do kalbi atumke जो पद्दप जो पानी एमांग मोसन कमा थासी नि तुम पिनियानी नील तो कमन छी कमन अपुथा रासुआंग लोंग लो मंके कार्बियांग लोंग ओते एनसी हिल एमपीआ के हाय हरन सिंह बे लापेन बोथलांग सो एमएलए रबसिंग तेरन लापेन पिना चे तोंगदुन मोरिगांव आसीएम पेन एमबीसी पेन कार्बियांग एमबीसी तुम Jelang toy pen, chairman atung, la pendal tebok terai karbi pendang lok, bangkona asuk atum, aduk kavi itu mat hengnu, itu teglong prong pen, iltum choki cebu arnam, asang long ahar long, ating pia herang aduk kavi bang, teang pen kang ting pen, alang tum naso pacum mate, pahinulap ajoy ni. Pini ke MP metang MLA metang mat tek dak lo Nijang Karbenglong dongka mukam pen promise terang report Bisonat Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjikta Karyanglong Tet Association atum arsik jit pen perang kami ke papon Patumi tereni pai nerkap durmi arni Nijang Karbianglong la pen nihang Karbianglong ningkan surihini ra kresir kep aningkan Tet asat lang kiu natum Chingrum pet pen Rajapathar High School along arsik jit pen perang kami kang nipon Labangso perang kami kang nipon along Meipul Longsing Ingling pen si perang kami along Lamthi Jaiponlo Labangso Karbianglong Tet Association atum pen perang kami kang nipon nang kokati kedam tang ningkan surihini ra kresir kep aningkan Karbianglong Tet asat lang kiu natumapan Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lam chak chakatengke Karbianglong terasat lang kiu natum do anapan ningkan surihini ra engkoy ningkan ang bong appointment PF proposi lam chak ponlo Bonta pini arnianta ningkan surihini ra kresir kep ningkan nijang Karbianglong la pen nihang Karbianglong along terasat lang kiu natumapan appointment pipe ra job ningduk chepeklang pon lapen labangso perang kame long kapang dak pon atengke non nangkeleji MSC Kilik mate Karbianglong Autonomous Council bang phukang wai apran tet asat lang kiu na tum do anapan prabjin pen appointment pivek nangji pusi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoningri padapon dilo Africa case the Karbianglong jurisdiction alo ke do tet ke pas ke details Tuliram Ronghang mate council lapen education department alang jimahin pen ke manang matha pon pele putang tini tumde democratically Keson banyak mahin pencusan penang toko. Yang jelang ani berbangkit. Lapan, nili Islam neng jengking tu, ni thompi apran lo, litum Karbi Youth Festival tara langso, hala Karbi People's Hall hala tak, itum kacing hon, Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma ta bangla. Lapan lasodi hu litum Education Minister ka hai Ranus Pegu alang lima tabang.
lasi alang itung wang be aprang maso aprang batai ko alo ni litum kar binglong ko ching hon CM sa agai doktor tulera ro hang litum han batai nak cecak dok piglo je nalitum han ke labang so chik luang bong si Assam Chief Minister lapente Education Minister kar binglong bang no pute hala solution nalitum han ke appointment ang ron pu Pusitami ante la alang ikone ningji dead pen Assam Chief Minister kar binglong ni batai ke thom pribang erlo ni tu bang chulang prong lo kar Assam Chief Minister kar binglong bang no prong tang itu appointment aputhak charjulong pubu Pusitami pinianianta alang li tum kar binglong lo batai ko ni bang era pusitami pinianianta appointment ang contacted lo Nasiban ni ningji pre lo KYF Malikar Youth Festival hot Assam Chief Minister akai Dr. Himanto Biswa Sharma lang likin nijitigang alam tapusan hedos. Jelang lagi pukupilo. Kar binglong kang amoni da tumke ba kar bi la ST Hills akai tumke kapreka district long plain districts Assam kang pi. Konane Dibrugarh da Silchar da Tinsukia da halai ding dam pensi kopiloma saguri claim dam ikunti. La tuwe kar binglong si dura ji kar binglong na kapreka jobs claim dam ikunti basilang ni jilu. Tang delang li Chiniluma jelitum more than 90% of the candidates of ST Hills from Karbi Anglong. Kepilo ilitum ke missionary schools men sina ke pass tum sadi. Lapelitum language 2 hala teda long machita militum ke Assamese asabja ke pona banga ave Karbi hala sor Karbi menanga kheching honangji. Karbi pulada telitum Karbi alam dance suci pacha nangji pusi Karbi silitum ke ile pilo language 2 tamin tu mekar bisi cian end up lolasi. Angke nor bang pilo DW mada Directorate of Elementary Education Assam hin pen bang ke pilo advertisement pilo pulutang te ilitum ST Hills a candidates tumke Assamese subject age joni hada kene tumke chu apply don dalong. There is no any option in DW website where we can apply the post of the teachers, both for lower primary, upper primary. News Desk Report, Biswanath, Karbi Live. Tana pini prime time abirta laan pensi kang tonek lo. Kado we panta kurwang thula pen domi thakni.